banithinta banibuza angithi abaseParliament abenze njalo singabiza igama lomuntu angifuni sibiza amagama abantu we baba uyabona politiki ethuka abantu angizwani nayo hayi singambiza umuntu uyahlonishwa siyazwana umfana kithi awuzwa ke ubayeke noma besithuka thina singabathuki thina siyayazi ukuthi senzani uyabona nje umuntu umthetho wenziwa ngesikhathi sikabantu bantu abadala babizwa kanjalo lezi ngane ezingamapolitician ezibiza abantu ngamagama uyazi ukuthi kufa kwezwe lokho sisazobafundisa umdala umncane awubiza umuntu omdala umthuke wena smart man